Ia kina sa mātou puno, mole ngā ruenga ia kina. Ai whaaftei le tua lea wa whaatuina le kalesia. O se fia fianga i roto ma le mawhukau, whai foi o na toe le waa ia, manisi sa mātou ngā rue, pono wate le kalesia pele ia kina. Whaaftei o tau sao, e misia o tau ni ngā ruenga i le telo le sao. Sa whapena o na whamarigino i toto, tele mea tō tino, o fio tō a, whaaftei le tua. Lea o tue whaatuina le kalesia, e au launa ai o tau tua i le tua. Sanga whaamaurunga i pēra, whaatuma pēra, lea lama au nau, pēi o na tātou ngā ruea i le kalesia. Upo lava se whiau, te manatu to e pāmarusia i le kalesia, le ngata foi, ia manisi o e o asio si mai, e mai tātou umara. Pea whai i lo tūspeia, sue whatasi le maru, i le tusi o le apostolo Paulu, ka le sia i Efeso. Efeso lonu tau pu e whaa, ia alona whai upu e bo mua ma le whai upu e rua. Au mai ai se manatu lava mo i tātou i le fwoi sapati. Pai o maua i ana tusi Efeso, e tātou whaituina whiu kumbo mua, ia mare whiu koe rua, e maua mai ai, se whaamaru singa mo tātou i le whaitaya. Na whiu maua whaitau. Ole nei, wa ole ono kia, ono le li, o te aio iatu utou, ina i utou sāma vai e tusa, ma le mala au, ua pala au winai utou, amen. Ole whai uku mua na nā, e a whai e te sila me mamai tonga iai, si manga na tu sia ai le apostolo, le tusi le ni. Na tusi a sai tia manono tia i tonu le fale pui roma. Ai si le fia foi le kalesia e Efeso e tonu tau sanga o whaaruina la apostolo e tau whaatu langa ai le kalesia. Ai pe tai o no leua nono tia ma sai tia le fale pui ai ta lofa pe atua maria le kalesia. Na ia tusi ai le tusi ma manau to e moni atu i le kalesia. O le whanau naunga o le apostolo, ina ia sāma pali tangata o le kalesia i Efeso i lo lātou vala awina. Amen. Mai whaautuina ai, ma au e se manatu, e whaautuina ai le whiau le tai au le. Sāma mani e tusa ma lo tātou vala awina. Amen. Sāma mani e tusa ma lo tātou vala awina. O le whanau naunga nā o le apostolo na ia tusi atu ai. Si le fia foi o Efeso o le whetau la inga lea whawhetau e inga. Le ana e tele kama aiwa Efeso. Na manatu e le apostolo. Ki to e tusi a. Pa se to e whamano si au le kalesia i le lātou sāma ringa whare ngama. Mai a mana tua lo lātou walawina. O na manatu foi la apostolo Paulo e toi fa manatu i tangata ia. O le kalesia. E iai mea e ta tau na tu wina pea pe ta au fi mau pea i le loto o le kalesia e Efeso. O le fisiti. O aia mea manatu ai la apostolo e ta tau lava o na toi o tātou loto ai mai se foi le kalesia e Efeso. Alea sa tātou whitu wina i le whaiuku e lua. Ai o pelua e iai mea ia e wha e manatu ai na apostolo Paulo ia Efeso e te tau o na tūpea i o lātou roto mua vai upu pelua
ma le loto maua lalo lama le kale sia efeso a fe si be tau ona tuina i lo loto ia to lo loto le loto mau ai se ale me o foi mai ai o le savalinga e tau ona ia le loto mau lalo ile kale sia ma nei ia o le tau unga o le tangata e le loto mau ia fai te vava ai le mātai e lima, au le whiu pe tonu, tātou tau loto ina o le mau masana. Amu ia e loto maua lalo, au ai o tātou le marone, ma nei a tele le mele sa tau la ia i va ai a Paulo, i le kalesia i Efeso, o le loto maua lalo, e leo nei au fea, o i le langi, e amu i talata loto maua lalo a mea. Ma nei a tele whanau nau gale apostolo ko. Mai manatu foi le kalesia i pupua au tau ngā pātia, a whatua tia, o lolo ia. Ono le ngā ruenga le atu. Au ane ngā whai ma le loto mauna. Wapea o i tātou loto maua lalo i lana ngā ruenga moe, e leo lalo nei o tātou tui. O whea, o tātou wa alo o le langi ma le ola e whāpau amen. Dei tio la sa afia le apostolo mai e tau fai ai o i lava i le nono tia i whakui ai toi whama natu i ai o le sāmalinga mo le wala uina o le kalesi e te tau o le iai le loto mauna e sila fia le kalesia pe lea le tua wa ai e le kalesia le tele o tangata e le maua lalo na to loto ai sea ona o franga ina le ti Apollo e fa maualunga sina fia le kalesia me le fai le ti Apollo le loto maualunga me fa maulunga e o ai tono ainga o no mai kalesia ma malo ua le tau le maua se tangata e loto maulunga ai le talo le apostolo ma le fatau anau fo i le ono le tai au nei le kalesia pe le popua a fai manuia fia manuia le tatu le kalesia o lalo sa ibi ai mago. Apena ia o poletu. Fai foi te toi baba ai. I mea tutuku, si e sua manga, ma le lalolangi. Ia e mesi foi no tātou o tunu o Samoa. O sa ili lalo mago. Ao i tātou o i lalo to mago lalo o e. O le whanaunaunga o le atua. O le sāmalinga, ma le palauina. E le o lalo nei. Ai tau nuku atu i le langi ma le ola e whawawa ua uma na saunia na tā pena e letu. Ma te o lava tuso i fuai i le roto maulalo le si maenga e manao ai tuku i o tātou roto. Ma le anga malu. O malolo roto maulalo so mai ma le anga malu. Ao le foi au mai a foi i le launga i e su i lupa le mau. I le whai upo e lima whai mai a whantananga na unga Yesu amu ia e aga malu e whai mo nā tonu tofi o le nu. Ma nei o tangata e aga malu. Ki whia ma fuanga lea tofia i lea tuara wauna o mose nā te tau veina ma ta ia le nu. Whai mai whantananga pe o na iai susuenga tu spaia e le aise si ruma matua mai o mose i le loto mau i le anga mau le anga malu. O le tangata e anga malu, o le tangata e matau i lea tua. E te tau o le tātou wanga malu, e te tono la inga o le tua. E te tau na anga malu, so staitai, seisi o rotu lai mai, e ai mātunia le anga malu. Ai se ai tau ai, o na iei le anga malu, le inga o le tua, male kāisi. Le anga e whai mo ia tofi o le tua. Ele o tofi o le nuu i lalo nei ia fioanga ma na wha. Ai o tofi o le nuu i le langi ma le ola e wha. E iei lo tofi. Oe, e iei lo tofi i le langi ma le ola e wha. Pe ao i na e anga malu. E le ngata e te loto mawalano, whai mo oi le langi. Ai ao whai i na e anga malu. E iei lo tofi. E iei lo tofi i le langi ma le ola e whapau
le no ua tāpina ina e le atua, tātou te no nofua. Tolu, o pulea sa, tele teime o le sona, mātou te susue ina. So lava ia le anga malu, ma le whapea mai, male ono sa. O le ono sa i o oe, o le tasi lea, mea tā ua e ta tau ona tōwina i o tātou loto, a tātou iai le samalima, ma le pala o wina o le kemisana. Tēne tangata tā ua le tuispaia, ai o tangata silion tā ua, le fwoi tā ua le mātou le sona, o le tangata i ngoa iai yopu. O yopu e leise si luma na tua yopu le ono sa, ai sea. Le hanga sa tupu ia yopu le mele nei, o le ave ese uma o mea sa ia yopu. Ave ese ron te mau a inga, ave ese lana whanau, ave ese mea uma sa ia yopu. Oe, a whai te se se vau yopu. Ai ave ese mo moana tanga. E ese se o tātou o saupea. Ave ese atu mara whamu. E te ono sa. Ave ese atu mara whanua. E tu mau pēno tātou o sa. Ave ese atu mara mea pēne i atu tōu o le whana. O le vesini tātou te ono saupea. Pe tai ua oe o iopu, sa le ko pole uiti ngā lofa i whanau, ai sa maua lunga ia iopu, e to e whaia le atua leisi mea sili mo ia. Ai sea, ona o le onsa. Ua oe, ai o le tala fia moio. E a whai te mawa aile no tā upu, e whāsfuru rua tu se iopu so teimina e a maile. Au lona whi upa se fu. Whai mai e whamtalanga ua toe whaare le atua le tāwhianga sa ia iopu. Ma ua toe whaafoie e le atua ia iopu mea marapa. Ai tau te silo fia i le ma leo. E le whaatasi. Ai whaarua. E ua tai whaarua e iopu mea marapa. O e le atua ia iopu mea. O loro winga a whaio. O ka mela i afe, ua lua afe, a whai o maa moe sa afe, ua lua afe whoi. E o ai le whanau o ioku o. I le whai upo sifuru o. Ma le whai upo sifuru o. Whanua e o i le atua le whanau o ioku. Aise, ono le tangata sa mau le ono sa. Sa tu mau pea i a te ia le ono sa. A wai noa le ioku. E sili atu mea e muli mai nei lo mea na momo. E sili fia o fui le ola yo na whaanua e tu. Fia tau sanga na ola yo se lau fast food tau sanga na soi fua o. E sili fia o le tapura o tau sanga e ola na soi fua i tamata. E fitu ma fugu tu sai mai whapitalanga tu isu salanga. Ai se lau fast food a whapatene le lua e fitu se fugu fia. Se lau fast food e o ai le ola o hoi, pe ao ina e tu mau le ono sai e whanua ina hoi le atua lo so i fua ma lo wola. Ai sea, o le sāwalinga e mo mia ai le roto mau alano, o le sāwalinga e mo mia ai ngā malu, o le sāwalinga hoi e mo mia ai le ono sai. Amen. Tā ua o le tangata e ono sai. O le ono sai. O sira fia le e yo. E le ngata e whaaruaina ai, le toi whaafopi mai e lona maos. Ai, e tau i le rangi, ma le ona e whaapa. Me lona whaa. Me tā ua le o le ono whaa, me muli mai e lamba e le apostol. Uma loa le o sai, whaaparupane, ma le alofa. Oe, o le fusi le fusi mai e le apostolo Paulo e le kalesia, ma to e whamanatu mai ai. E feso, e le ngata e tā ua lo to maulalo, o le anga maluma le on sai. Ai o le sili o le mera nau tā ua, o le alofa e fusi o mai me umane. A wā rewe mai a whamtalanga tusi o koronito o tau pesutoro, e ono sai le alofa, e anga malu le alofa, e le losi le alofa.
e loto mau lalo le lofa uoe e le tio ala fa muli la con stolo polo le lofa le anga le savalinga e fossi le lofa le savalinga ai sea le anga le lofa e le ai se tasi le lofa na lofa mai ai Yesu ta uai o vai mai ele fia le amio le anga le lofa ai fia le famaoni ana ia o me fai le lofa o a ua yo mo le mau sunga te akono le sa fai nei vili mai la to kule mo mia ia la to ngalo fai atu ia tu se siasu se uma sa e vili mai to fai atu ia tu se stai vi ia le tu ai sia wa fasili sili le lofa ile tua na ilo le lofa ile ngā ma mea sa fela ia i matia fatai le mo mataua ma ola ole ma fuanga le na fe maia le fai upu e fitu nta pe suton e ufi me uma le lofa asi le mai no taua na le lofa o a e lo se me lo uso ufi le upu le atu no ufi ya manu nasa le lofa o ai lo le topu lo le uso mo moliro mele le tupu le karisio a o ina tupu ni me ye ko walo mata to fa ufi ama nasi ai find ma wena tano le tu e ufi le oma ile lo fa go ele o se lo fa mele tupu le me mo ri ko tu ele o se o le lo fa e te tano o le lo fa e te tano no mai fa malosi da na o me na frie le tua tomati e ufi me o pai le rofa e me lo le si vai na le tau na me feu ko va ele uma le rofa go ta to ni si te e uma le rofa e lo farà wa la o mai ana le ai se rofa go o le tua e a lofa mai pea la papel ele uma le rofa o le tua le tio ala fa senga e Paulo ile fai opo e sutonu ta ukula lea suto e mai Paulo kale sia e konito e ta ua le famoe fatu tua e ta ua foi ma le famoe va mai moe e ta ua le alofa a o le mesilio na metro o le alofa ai si ande o foi mai e sili le alofa wa o le lofa te fa tua i mani o Yesu o le lofa te fa moe ai le fa moe le ta te fa ta le tio la a fa ia posto e sili le kale sia pe le popua a fa e si mea tau tuina i ufiga ngalo no tato loto i le tato sava liga i le nei foi tau sanga le o tonu masina a fai e nei si me tawana ngalo i me fa au a nei ngalo i a fau le anga o le alofa e ufi e mea umala o le alofa e le umala o le alofa e te fa moe ai pe ala i le ami ma le ona fa o lau savalinga o e iai fa fatia ta mai o le ama i le tatou savalinga fa le ama ai me o fina na loa ia tua tatou te sava mali iai le ono sai iai le ana malu ai sia iai ono sai le si o uso ata iai ono sai le toina iai ono sai te apono ono sai le tala pau ia la to wanga au ata to te talo ko tala ko ena me le umma le o sabali e la lunga i meo ole lo ai sia awana mo ia ro mai Yesu mo ita mai ia wane to solo awa fa pe la na ro fa mai ole tua i le rangi wa awina mai ai lo na talia totas o lono fina ma ina ia le fano asetas le tato to tele le tato wa fana au le tua e tasi lava ai na ia awina ma o le finga ngalo la walunga o le tua
tātou maua le langi ma le ola e wha. Tau ia ia se pese. Ia ma umai ai tātou la uma kule ni whatai. Ai la walunga di sabali le tumo pera o la tatua i a Yesu o Yesu na te whamaru sia o ema i le tatou sabali o whaia la tatou tula i mo tatou ta romantu so mai le rangi o le whia olea, nei whiga ngare tui na pai o te ante, whamāru sia e mātou sāparika. Whae e mātai e whitu sa. Mātou tāru ta māwha mole mole. I rei whapenau whakau tore ina e mana o ngānu ia le whia. Ia o oi whiga ngalo mō mātou rotu. Le tā ua o whiga ngalo mō mātou le tana. Ia e no manuia mana o while mula o kare sia mātou mai lau o te tāi. Mane ainga, mane kāne sisi o lawe mātou whana. Lo manuia lo while mō nei samat. Se o oi le whamawau, whamawau. Amen.